I pozdrav svima, važem pokazati ako ste ikada imali problem sa GTA ili s bilo čime, da kada uđete u SAMP ili GTA da vam izbaci da vam traži kao nešto DirectX i nešto kao u DPNH pasta. Pa ja ću vam pokazati taj problem, kako da ga rešite. Znači veoma je jednostavno. Znači ugucate ovako DPNH past, znači kopirate to i onda idemo na internet i pastujemo ga. Samo malo, ja sam ga kopirao, brate. Rename copy i idemo na internet, pastujemo. Možete i ovako error, možete i ovako odmah. I idemo znači na prvi link. I onda kada smo došli, vidite on zauzima takih 4 kilobajta. Onda idemo na click here to download DPNH past DLL. Idemo i sad će da nam izbaci kao da ga skinemo. Evo vidite. I sad idemo save file, skinemo ga. Znači kada smo ga skinuli, vidite, dobit ćemo ga tu, vi ga prebacite na desktop. Znači ovo kao da smo ga prebacili, to je taj kvar. I onda uzmete ovako, idete znači na my computer. Sad čekajte malo samo. Local disk C. Onda idete Windows. Idete na System 32 i nađete čekajte malo samo. I kada ste ušli u ono System 32, nađete da vam piše DPNH past. Znači idemo ovako, zastanite, to je ovamo dole. Znači to bi trebalo ovdje je negdje blizu. Znači tu negdje blizu treba da je. Ja ću samo staviti pauzu dok ga ne nađem. I evo ga, znači kada smo ga našli, njega izbrišemo ili ga samo stavimo tu, a onaj znači novi, naprimjer to je sada Kobajagi ovaj novi, njega ubacimo i onda će sačeka nešto da kao yes, idemo yes i rešili ste problem, znači radi vam ono sve, znači normalno. Znači samo ovaj, naprimjer stari, idete, stavite ga tu na desktop i uzmete ovaj novi, stavite ga tu. Znači ovo meni su novi i onda će vam morati da idete yes, ono kao kad krekujete i onda ćete morati da instalirate i morat će da vam se restartuje kompjuter i onda kada vam se restartuje kompjuter ćete da vidite da li vam radi SAMP i GTA i normalno radi. To je bilo to, hvala što ste gledali.